Manipur handak tawraiba koi thugai ge selai se perspective ma yaune ba ko masigi perspective che nungi oiba magi mideng masi karino sine ba ko akoina any upspa gi akoi gi upspa gi kano thokpe yai adagi koi territorial integrity khangde adagi fake encounter khangde economic development later ba gini khangde adagi akoi gi history la na sandu hai history yaurokti hai puna makse masigi hai se tokhai ba machoi ta ba pot amta na te larger perspective amagi pot ne se hai di India hai ba laipak se da koi Manipur gi place se karino hai ba gi pot ama chaw koi Manipur da namu na notice se karino se aina social science ki satra moina su chahi kuntrani phuje adu da unga khallaga paraga nainaraga lakpanina ko andak thoi ba dagi government binana ga tumina lairi ba dagi kari haini dagi central security forces singsidaga tawri ba mawong koi sarkar lengang na tawri ba mawong mayam chi yeng bagi da what chi karino hai ba maina thamge na khanba haidi episodic aina jam to intro na chahi kuntra mu sida cover da kai da irakpada wangang sunoi satra su tarong na episodic reaction to specific episode nga ki oiba ihom da ho logam to pi ho na monorama ha adegi akoi gi momo ko gi incident wa law ni territorial integrity um taw ni ha adegi kenom to machet taw sigi nga ki taw to pot chikari no haiba ma cha na thamge haina aina khalla kanda thamak pane understand to se sa adu orgadi sir na somehow ngasagi India gi public se citizen mayam je provoke to ge haibagi don khang akoi kana no akoi thoiba problem se kari no chinda na akoi da khudu mitin na akoi da suspicion tawduna anti India ni adu ni adani aison na kana na akoi nupi macha ai gi speech ju yawri ne matam manghoda we ne note is ki nupi macha sing na mapan da wari ba humiliation leidana akoi di yengi ba mideng lagi history 75 years fauda hujik tak hapai bagi maram kari gino khanari se kari no mi loi namak thammakan handak ki tawri ba post ju adu gi same okay mideng do gi tholak pa policy sa adu sagi special ina thambane ba aduna atien me da na at least ani hum di han balona pochi thamma matung da ina there is a continuity between kari hainia colonial and the post colonial normally post colonial theory ni ko sa adoi ni am interesting with areas sir the typical politician am natti adagi then sana haiba kan in some of the interviews in uba kan reluctant politician ge hai sana ai je yam yawning the politics yaw ki ben te compel situation am ai je yaw ki bani ga haiba kan sida sana MP oidringai mamang da ikoi gi MP gi ai contest do hai da decision lok pa doi da I'll do something and sana khanji bido as MP or just how pun di ngai sa do ahan ba sana parliament session the saru ya ba adu sana ahan ba gi sana thungi speech five over the sada satisfaction kitang leiba comment thui no I satisfy ki nate si mapan da larik tak na khotana laik tamak padagi na oza we den lai se oza we makun da sei kontra mu su rein ba leida akhoi de yengi ba mi yeng se adu ka samane government da na da yengi ba mi se kari no se samana ba question ba yi akhoi de sigi tor iba mong se kari no akhoi gi da nupi mcha sing si da natta ba mi yengi ba racial discrimination no ju satro na da uidana da always I spoke yes protest yaw na khotana na sigi pochi da chap mana na nung da pin da ba mayam se alo aina su akhoi gi sa da hai si mainstream in labor council in mo su sigyan ta khang de ba ko aje moi de mingje na main thang da le yen nan chang noi se sine na adu gi do awaken thor amatung da de akhoi gi relationship si is it leina khoi su relationship am labor ya ba gi potential do le ka ne aduna moi da ju ane moi na ka hu khumai ni prime minister na ngai ba answer ga se akhoi social science student am tin su on se tholai se the prime minister na haibaji the muklak se ge du sa gi prime minister da amang asai gi nisikan dubi na ga ngai se okay akoi gi se patronizing attitude ka in tam me na social science da akoi na meri kom da du happy gi bi ne ka have se patronizing attitude ne ba mi gi noina happy ba na te
ma matik china noina hapani noina atopa Sachin Tendulkar gai do koina MPO han givini ne na hybrid ne yes 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 se attitude se khenara isingo Mary Kom du ma se na thora ine no gi manung da leiba prejudice me am do thole ine ba Sachin Tendulkar do koina MP happy givini ne ka hybrid ne hai de ba ko Mary Kom gai do koina MP happy givini ne ka haire kumba ai huji irakhine idisi on record le ronga tane se manung da leiba prejudice ni ba thole je Mary Kom masa mak tu na chithi dana Manipur jai ye home se burn to reng ti ngona ma prime se da appeal to gi daina adu appeal to bhau to rukti sidi noina MP happy re dana mana ibu du bhau nei tabi gi ra rakane bai de adu matanga adagi aigi ma ma du to me no mai ka Manipur police officer no mai ka pa sigi ba adagi India gi dong te sigi ba mayam ji meaning mai khangra moi khaktan adun ta ko de moi gi mi Manipur si ra di ma te arbo adu de de si Manipur gi rang si su historically rooted be problem amani guy se hai bangam ma chang ne ba khoi da ko sanga sagi typical politician na ina sai pani ge sa normally wangang na ba matam da parliamentary address to kan da gi magi tongan tongan political party gi front da lei ba sing se amana amada chaibo hunba natragan even man propose to ning ba subject am puthora ga jo but the way colonial attitude ama lei ga harga haitare India gi MP amana masi Manipur India na Manipur de Indian state na hai sana padise Manipur de yeng ba mi yeng se masi colonial character adu colonial attitude lei ga haiba gi opom sana ga palla ise adu da sir kadai wai de no sir kitang different oi ne khoi u ba haitare politician am de khoi expect to this no se adai part haibam thokpo wa ne ba se ko si kaino da India haibalei park sida colonial continuity le yesidi scholar ma'am na ngang leremni chahi ngarang July gi tangwan de dinangi CRPC IPC evidence exe colonial matam dagi 1860 dagi leramba IPC du lokthoi se adu continuity du lei hai ni na moi lo yana rabu wane sidi nang patho strategy one I dana lei rabani natra adagi decolonization se mathau tai ge se prime minister Modi masama ngangi ni mai sarkar na tawraga India gi level law ma'am se colonial gi element le ma'am se singdo kadam ni lei ne ba ai haije budi adumain to na colonial gi mi yeng ama su lei ni noi su singdo hai bani okay law kadam singdo padan na tin ni yeng ba mi yeng du su masai gi colonial gi adu gi same du ni angtung gyan ta bi na mingchen thangala thambai wa ne adu yeng aga mo su decolonization pam ni na adu masan lokthok se jam ne okay adu hana haidragadi tawraiba pose adu da tawrai ne base adagi mana ngango wada ga su yauri base koi gi ai khala sine ba larik lai su tamam changi mayam larik academy adu dai nangi sigi chidambara moina ngangi ba sachi tharoi ngangi se larik ngakni yena ri mayam yes economy gi maram dai nang larik ngangna rei ba adagi history gi debate tong rei do larik lai su gi background yauru ga ngangna po discourse ngakta adu gi level of discourse mayam na ngangna ri se natro parliament debate is well informed when rakan the history karino economy karino se phasana khanga ga ngangna rai ne ba politics ge de law gi matang de debate tong na re political theory legal theory ngangna ra ga yakhna rai ne ba adu na larik lai su gi mami ta do ina sin na bkhoi na tamak du matung ina continuity ma lei India da sidi scholar mayam na pidan leram ni masama na sosi law sin do du su colonial heritage su lok thok adu na impalli du ne ba seemingly ngasi da gi law lok thok ke tor kan da continuity im lei do aina ta am bai wa ne ba